Zonet Cable TV Pvt. When he marched ni sompali sang ni somni pangazir top ni ania kumsom kwa pali kalta sangkhat zakwa sumthum pakhat wa inanga khan India rama talkie film masaber alam arathu tlangzar ania minute za somni pali chung o he film hi lalfa pale made sekolo gypsy ngai zonna lampang ane film lama India channa sajya le alok ziate Bollywood star te an hausak ziate po kanchetlang pui ome tin voin hi Hindu te ni poimo holi vairong the ni tia kan sha lar thin kha ania sarkar chol ane voin program kan sha the te angin voin hi International Day of Action for Rivers ania heni polhian chonhudar nia INWR auditorium miniko hun manani dona Irrigation and Water Resources Minister Pupisi Vanel Watan Khwalyan ni in aman puyang kumina International Day of Action for Rivers thupuyata na thlanchu our rivers our future ti ane Senior Club Mizoram chuan vein chonhudar khathian Zarkot Community Hall an polling kompuilian High Council an neidona Social Welfare Minister Pilarin Puing Khwalyan ni naman puyanga MHAP General Secretary Pilalianin Khwalza omni naman pui bokang Senior Club Mizoram ahian members za somrukvel anomnek ane When hian all Mizoram Petroleum Dealers Association Tichuan an na thok te pualin berotlanga intihlim na hunam buat saidona hemia wang hian petrol pump lam tamjok chu khara nianga mipuisha thiam na angem Mizo filling station ero sarkar ta ni awangin aning kharvel awang Chanchit thar ngai thlak chun zomila ni zanda rugle minute somli vel khan khorulian khonwai ral kai peng bul selling 0 point lama changa khorulian bul kilometer somli pathumna pillar zone vela PWD executive engineer hova sarkar na to shang endika kalte chuadna bolero MZ01P6655 che swalin kong thanga meter zani vela luma he motora chuangmi palizinga pahni anthia mi pahni in liam na tak an tuar bok ane he bolero MZ01P6655 chuang te hi PWD project division 4 EE Puar Silaram Zava tlangnuam Aizol project division 4 Nwaya SDO Usivanin Moya Champai JE Pubiak Zwala electric vengle motor khaltu pulanun Moya Aizol venglai te ania JE Pubiak Zwala le driver pulanun Moya te hian nunna an chana ne achet swalchan hi chang takashiat niloma se motor ke puncture thu da wanga chet swal na hi thlengtani in soi ania chet swal thu hi shiatani vele athei the tlan kho min chan chwa na tho ngal ania Khorulian Vengthar Branch YMA President Warlal Pegluale PWDSA Pumanga Tenena Changa Thukan Dundanin driver Pulanun Moya Anmu Masabera Vandoi Thak Takin Mishing Lotling To Lova Atlang Le Deva EE Puar Silaram Zava Chu Liam Tuarin and Muani Atlang Le A Pubiak Zwala JE Chutin Muani Le A Atobera SDO Puksi Vanin Moya Chu Liam Tuarin Muani Kongpuya Anin Lakswa Kim Hun Hini Zandar Kwa Vel Kha Ania Liam te hi Khorulian PHC a lagni in the angin en kolania sha the china EE Puar Silaram Zava hian alu vela liam atwara SDO Putsi Vanimoya hi akevelam khemit chunga atliaka anungzang na atibok Khorulian PHC a changa Aizol panpuyan ni nuwa EE Puar Silaram Zava hi akai na satawangin Khorulian PHC a phurlet le ania injection te pekani le nuwa Aizol panpui le ane chet swalna athi pubiak zwala JE le driver pulanun moya te hi Khorulian joint YMA 10 kwang siam sakin YMA khwalbuka zal ania nizandar som pakhat le chanve nulam khan chet swalna thi te thana hun hi man ane Khorulian VCP PPC le thamwanan thana hun manga PWD ayo 10 lom thu soina hun nan mangbok Thite rong hi Khorulian YMA member engi mazatin an zuiti Khorulian Vengthar Branch YMA President Warlal Pegluwa chuan kan palai ashil anem PWD Project Division 4 EE Arsilaram Zawa Hovin Pusivanin Moya SDO Pubiak Zwala JE le driver Pulanum Moya te hi sarkarin mason na atho shang endikin an kalkwala March ni som pani sang ni somni pangani laini khan songpuilo na changin sakordaya an riaka Nimin Zing Khan Zong Muna go down sakna endikin Sakordaya Sinlung Hills Council Office sak an endikle nuwa Darlona Hall sak mek an endikle boka mason na tho shang an endik nuwa Aizol lampana an holai mekin
vandoi thlak takin khorolian daya an che swal ta hlau ane nimin chomadar college an ve khan lunglei district belthei khwa a BBC biak in thlang kong sira sidren siam na an tho lain achung ko pang mi min thut chuan mi pathum ma chila e sidren lai na thok a in hlo puwan moya komsom ni pakwa apala loma belthei le abula lo omve ninje zo than moya komsom pali apa ke chaha belthei te chu leimin hian a chil hluma leimin chil mi pakhat chu a in saseng man sham thung ruang hai chwa nan hian bong tu thlole swa durba ka JCB po royania ruang te hi chomadar som le minute som vela an chuak theane voin hian William an ni ang Chief Minister Pulal du oma chuan he wan duaina thleng poyati thule lusun chung te ator pui thu a Facebook page a tar langin pathian in thlamonin ompui zel che uro se atiani tin nimin khan leng pui a me chenau pangkum limi le ruat lui apa wanlel mon pui ato chong chu an chenom te tuizema atla hnuma voin hian voyaniang le ruat lui hi achin an shian mailo awangin an zonga darkar khatvel an zon nuwa atlangna tuizema hian an mutani in thudon na chuan asoi ani nimin tlaikan Chief Minister Pulal du oma chuan Assembly House aruma Mizoram lozin mek Assam Rifles Director General Lieutenant General Vikas Lakhera AVSM SM2 akoma naktuk inrinia Union Home Minister po Amit Shah hova Assam Rifles son chwana program pat sai tur chungchang le thilpoimo dangten soidum Chief Minister hi Commissioner and Secretary to CM pu vanel dina fanai le OSD to CM pu Jonathan lamrata ten an choi o mane Tudon danin Union Home Minister Amit Shah hi Chief Minister Pulal du oman asom na anga lozin turnia aizola rial lovin tlaya gohatia athlok thla ang nimin tlaya Chief Minister nena inkom Assam Rifles Director General Lieutenant General Vikas Lakhera hi aizol khapuya changa Assam Rifles tezo khosanga an chwa the na ata ana mipoimo takania Chief Minister Pulal du omat chuan Lieutenant General Vikas Lakhera hi chiana siamin nikum sangi somni pali October ni somni pathum zan khan New Delhi Mizoram House Mizoram Sarkar ayole Assam Rifles Director General Lieutenant General Vikas Lakhera te hian aizol khopui chunga changa Assam Rifles te an chwana tur memorandum of agreement poimo takchu an zia he agreement dungzui hian aizola changa Srinagar in son 2nd Assam Rifles Lakhimpur Battalion te chu abuk ngak tlem te bak an kalvek to a Lakhimpur Battalion mun aya ron omtur 34 Assam Rifles te chuan zu khusang an panhngal to don ni in soyani Lamol Bulgata Lakhimpur Battalion ti in ziak po norevek anito a AR quarter garda la ipui panhi in hungchin po Khatla 23 sector headquarters Luna Gate Sir Tontona Sonpei anito ani Nimin Choma Khan Mizoram Information Service Association chuan IMPR Conference Hall Lianchiari Run Aizola Annual Conference neya IMPR Department Changtu Minister Dr. Vanla Thana chuan khwalian ni na manpuya Inkhom Hipu Pratap Chetri Deputy Director chuan Kaishwayin MIS Officer Directorate Thoktele District Shangshanga Omten tela khwalian Dr. Vanla Thana chuan Mizoram Information Service Officer te chu sarkar le mipui inkara palai na thoktu poimo tak anni ti insurang turat sa in tunlai khovel thiam na thang zela anmani po intoi thar reng tur le inzir thar zel turin na cha anem khovel mit mu Mizoram le Mizoram sarkar mel pho chwak tu chu MIS offices te anni tho soin anna tho shangshanga thil thar le changkai ngai to chwak tura ri ru seng zel turin na fuihlom IMPR Minister hian Department kaltlanga mipui rongbol na sotzo ka kalpuyani the na na chul angzela ama fin chwa chin turin MIS officer te chu acha achulani photwana ma nge po in bo zuingai te abo zui she don lo thu soi MIS officer le anwaya thoktu in dai lo zia shapui thu minister chuan soin na an tho na na mamo bung ro shang po phushu kani the nan the to pa chwa pui tur thu asoi bok Misa President Pumal Somsanga Deputy Director in Natan Landanin MIS Junior Grade Post Achangin Zazela Somga Parukchu Nokha Anilova Aizol District Viltur Information and Public Relations Officer Pakhatsau Aom Thu Soe Social Media Kaltlanga Malangna Kalpuichin Dan Tarlangin
Sarkar malak na shang mi puisya ta po chwa nan Instagram, X, Facebook le YouTube te changkai takamanani thuwa soya. MIS officer ten na so zoka antho the nan le anthiam na te anta shyam zel the nan the Mizoram Information Service Training Regulations 2024 po atakaman chan thwai the nan duan felani to thuwa soy. IMPR Department Director Pusila Nunki Matsuan talk to Inday Law Nakara Sarkar malak puan chwa na ba la mi alowa talk to tenan kalpui chin so fak omati thu soyin MIS officer te chu sarkar le mi pui thlun zom tu poi mo takan ni thu soyin district officer na chataka kalpui ani the nan lir the mamona na sat thu soi boka MIS Association Annual Conference san ni somni panga choma huna hian pu Andrew H Lerum Rata Deputy Director Chuan report pe in Dr. Lelom ki ma PRO to Governor Chuan lom tu sai na hun amang ane Nimin Khan PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana Rooftop Solar Scheme Atana District Level Committee for Champai District so and Chairman DC Pu Mohammed Akweb Hovin DC Conference Hall ke fang tlanga an chu khom ane Scheme kalphung in Shilfia na le scheme in a kentel shang soi ho na le malak zen lan turte relania he chut khoma hian member secretary Champai Par Circle SE Pu Emlan Ming Thanga Chuan scheme chungchang soifia na huna manga hemizo hian PM Surya Ghar scheme atana District Nodal Officer Puleram Tluanga EE Power Project Division Chuan scheme chungchang PowerPoint presentation ane bok PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana Rooftop Solar Scheme hi February ni somni pakwa sang ni somni pali khan sarkar lai pui chuan atlang zara India ram chunga chen na inviable chakhat adu apiang te na subsidy manga mani in chunga rooftop solar system bundu te tan dil thei tura duan chwale rom manane central subsidy ba ka Mizoram sarkar po in he scheme hi apoi mo zia sha in state subsidy pek alorem ti to boka PM flagship program ani angin chung ko har sa deu te tan po bank loan po a olsam takalo peturin bank chongzong te po shiatir ani to bok ane Hechu koma hian Champai district atanga he scheme deal to la tlem ziale atam the ang berin he scheme atanga ham channa omte an survey the nan chan lag na sata chu zia po tarlan ania Hechu koma hian district level banker committee ayo baka Champai chunga Power and Electricity Department officials sub headquarters YMA MHP le joint VC ayo te antel ane Voina district headquarters shanga khochen to weather.com in tarlan danin Aizola lumlai berin Celsius degree somni pariat avo lai berin Celsius degree som panga lunglei somni pariat le som panga siaha somni pariat le som pali longtlai somthum le som panga champhai somni panga le som pani serchip somni pariat le som panga kolasip somni pariat le som pasari mamit somni pakwa le som pariat saitwal somni paruk le som pali nathial somthum le som paruk khozol somni paruk le som pathumte ane fakna hun toite manglokang Famika soft and comfort patsi ilaw na chat vetem hapatsi may chaten thatin harsat na kanto chin chok jang khai dura uluk takadwana ni Famika patsi anemin man anwame mema ahi phul cha in li ka siam ve law mai baka thakle bul asiam ve lawani tin hadam taka manani theinan sai shang duangin nitin mil dura siam chwa ani Famika patsi law mang vela ithil tin apyanga hadam na le engine tok na apenge yangche Distributor in Mizoram TS Enterprise Daifim Angel Baby Diaper kan fatita na doon sa Daifim Angel Baby Diaper he breathable ani baka cotton feel name chatakani
biscuits. Absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hian local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mu don senya. Service station Zangklung Tak, Punsong Airport Rota Oma. Tata Genuine Spare Parts kan kol ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. No pang chuan cho cha chi shang shang atak samamo zat phushuk tora ekim chin lo chuan alo song noin alo cher pha thina atak samamo tok a ei lo ni chuan he hi atheng the ani ari na chu akum ne na khai khinin anhiam theya ari na chu asan zong ne na khai khinin anhiam thebok no pang chuan engkol na adon vat lo chuan thina hiya la thleng the ni nu in no pang te chu angan wadi shwain ei tu chale zirtir na pe kan ni china an san zong te chu te china ni Anganwadi na thok te chuan no pang chu a hrisel lo ani ti an mu chuan a chung te hna cha cha amamo ti shilin adon tur cha cha te chu a le te tamin an lo peang ani tin eya chuan heng cha cha sale belam theilam thailam le bulam te hi chata ka pe kani chuan asan zong le ri zong te chu alo tha chho zelanga ti chuan no pang hrisel tak alo ni le theidon ani Chiante zinga niam big le chang thelo big fane hi shom takani ifa ka chang the rwala ni lain a chan the ang vor to thleng zo lavin a om the fa chang duang tak nei idu awangin thil chatin reng ipito ani mai the ayurvedic ka changa siam side effect omlo high plus lo enchin vete a ei to chu ani thir lawa an chan a chat pha le ani Sino pang chang life ani te tan chuan 18 nge chi ani High Plus Life Check Center le dam do do shang shang le mai the ani e Authorized distributor for Mizoram Life Check Center, Civil Hospital Road, Aizawl, phone number 2320813. Femika Tukina Aizawl ko puchunga police station tele Aizawl Ponam district headquarters tina police station te kan bekim theya tang som pako omin mechian tel lova tang te chu ruk ka noyaman som patni narcotics case man pali pongswal case man pakhat kholaya zuri wanga man pakhat le family case tan tir pakhat te ania tang zinga ruk ka noyaman te hi za somruk pathum point pakhat panga anne kambyak chim police station som pali le outpost pakhat zinga tang omlo na police station pariata Saitwal Police Station at Tang Parukan Kola. Saitwal Simveng Anganwadi Center 3 Nutrition Bu 5 Bek Kadbo Chung Tsang in Rinlel Man Ane. Aizawl Police Station at Tang Patuman Kola. Rugro Rinlet Man Pakat Family Case at Antir Pakadle Narcotics PS Case Pakate Ane. Sampai Police Station at Narcotics Case Man Patum Kolin Heroin Hongsom Ni Mansak Remand Panile Hongsom Mansak Pakate Ane. Siha Police Station na ruk wanga man pathuman kol zinga pakhatso BSNL cable zuruania cable hi tanbungin atwam tu halfaya achunga dar zai chu shaltum ania Siha Police Station na ruk wanga man ankol pahni te cho syntax tuizem pakhat ruk wanga man remand ni in syntax hi mulet to ane zonam outpost a ruk wanga man pakhat le ruk ruwa rinhlet man pakhat ankola Kulikom Police Station a pongswal case man pakhat kolin Bongkon Police Station at Kolaya Zuri Wanga Man Pakad Ankol Ane. Nisom Pani Tlatum Sani Somni Panga Aizawl Traffic Rules Board Siaman Zat, two-wheeler Som Pani Le LMV Pani Ania, Waisa Choitir Zati Cheng Sang Riat Ni In, Wain Hi Chol Ani Angin Aizawl Lir Teitzitin, Atlante Ni Ane. Nimin Tlaidar Tumachanga Tukindar Sari Tlingin Civil Hospital Aizawl Casualty Emergency Case Som Riat Ni Ania. Mithi Nilova emergency case number punna le ko chalone emergency case zinga hian admit pasari an oma hospital danga changa refer panga omin admit ngai si khum amlo awanga hospital danga thon pathum an road traffic accident wanga hliam nei panga zinga rutliak pathum an oma uise pali omin emergency and labor room animen zing dar sari achanga tukin dar sari inkar chungin naw piang soman oma mechia pali le mi papa rukni in Nile turve mek pasari anombok ane.
Zonet Hospital Durtlang casualty animin tlaya changa tukin dar sari thlengin emergency case somni pasari anneya admit som pakhat omin mithi pakhat anneya emergency case number pumna ane general ward a khumruak tlema oma new cabin le pipui inate cabin fullin kumparuk omna ICU a full book lomno ward a na piang pariatan oma mechia pathum le mi papangani in wo in lama piang tura base pakhat a om ZMC Hospital Falcona animin tlaidar thuma changa tukin dar sari inkar chungin emergency case somthum pakwan neya mithi pakhat nein naw piang parukan nei bok emergency case number pumna le khosikani Aizol khopui chunga private hospitals kambyak chinti zinga Adventist Hospital a mithi pakhatan neya cabin general le ICU a khumro kan ne Ebenezer Medical Center a naw piang pakhatan neya napong ward ICCU le NICU a te khumro kan ne LRM Hospital at napiang pakhatan neya cabin le ICU fullin general ward a khumra kan ne City Hospital a cabin le general fullin ICU a khumra kan neya Aizol Hospital a cabin le ICU fullin general ward a khumra kan ne Care Hospital a cabin fullin general ward a khumra kan neya Alpha Hospital a cabin fullin general ward a le ICU a khumra kan ne Greenwood Hospital a cabin le general ward a khumra kan ne ICU le HDU an fulla Kambyak The Hospital dang BN Hospital Trinity Hospital le Agape Multi Specialty Hospital ate cabin le general ward a khumra kan ne heti hian nimina changa tukin darsari thlenga Aizol khopui chung damdoin sang le ZMC Hospital Falcona mithi kan sia the za chu pathuma neya napiang kan sia the za the somni paru kan ne Hospital lian dewa emergency case number pumna kochalo le khosik ane State Law Dispatch Center changa thu kan don danin nimin lama kol phetha kan man tam laiber ni zanda rugle chan ve kan man zat megawatt za somli pakhat point pakhat pali ania kan man claim laiber nimin zing dar ni le achan ve kan man zat megawatt somnga pakwa point pathum bial ane kan man tam laiber hian central sector tuirial hydel project changa mu megawatt somni pathum point bial pali private sector wangkal solar park changa mu megawatt som point bial pakhat State sector ser Ruby small hydel project siam chwa megawatt thum te tela heng par siam chwa te hi an siam chwa tam lai ber le siam chwa tlem lai ber cheu chorwal ni in power supply kan mu cha a load shedding a omlo ni som pathum thlathum sang ni som ni panga jingdar kwa le ni som pali thlathum sang ni som ni panga jingdar ruk in kar chunga borkhala samachanga LPG lo lut supply check it wiring tin report te vanbong gas Aizol cylinders zakwa somkwa mizofet Aizol cylinders zaruk somnga pali zothan Indian cylinders zathum somli panni caravan Indian cylinders zathum somli panni swakchungi Indian cylinders zathum somthum paruk byakungi gas cylinders zathum somni pali puya Indian khobung cylinders zathum somli panni HC lakchakima Indian North Van Lai Pai cylinders zathum somli panni mizofet sampai cylinders zathum somni pali Blue Mountain sangao cylinders zathum somni pali ni som pathum thlathum sang ni som ni panga chunga wiring te oil depot changa lot pek tele director Guwahati changa lot la ni som pathum thlathum sang ni som ni panga chunga wiring te supply check gate in report te high speed diesel zangena and brothers Aizol SL Silo Aizol trip khat ve Jeramasia ha tiroma champai trip ni ve mizofet wiring te lasang liana wiring te mizofet scholarship ATS scholarship Hill Road Zone 1, VS Bualpui, Zatona Kamrang, Israel Sairang, Letanzava Sairang, Chwama Seling, Ngopa, ZNS Sampai, Zozo Sailam, Johanna Patna Thial, Mizofet Lungle, Jedaz Lungle, Tiwei Lungle, Punte Tlabung, Mizofet Longtlai, Lainobung Tlang South, SPC Tuipang, Tripkacheo. MS Petrol, Mizofet Aizol, Hava Aizol, Lalboy Aizol, Tripni Cho, Zangena and Brothers Aizol, Shangbana Aizol, Tripkat Veve, Mizofet Longtlai, Jenrimo Choipui South, Jedaz Lungle, Tripni Cho, Mizofet Vairengte, Dongliana Serkan, Chwama Selling Energy Point, Mizofet Sampai, Tiroma Sampai, ZNS Sampai, Zira Tingshankon, Zozo Sailam, Muifang, Mizofet Nathial, Johanna Patna Thial, Arla Lura Tenzol, Mizofet Lungle, Tiwei Lungle,
SPC Tuipang trip khat chho bok Nimin chonu khan Guwahati High Court Aizawl Bench Conference Hall environment ven le hum hal na dan sikle sa in thak chungchang le nakin hun thlenga hong chalo ni lo tura ti dan phung cha in sirtirna Mizoram State Legal Services Authority Board say Public Education and Environment Protection and Conservation Laws, Climate Change and Sustainable Practices te karna hun mananiya. He hun hi Justice Sudhanshu Dhulia, Judge Supreme Court of India le Justice Ujjal Bhuyan, Judge Supreme Court of India te chuan khwalchani nan man pui. He program hi PF latlan sange Mizoram Judicial Service chuan kai shwain kalkhom telom na hun. Member Secretary Mizoram SLSA na mga heminuyan campaign laya malag na te shang an ne te DLSA Secretary ne na chengin ngai thla ka ne nalsa team song ngai thla ka ni boka in thla na hun man chun som ni in Justice Sudhanshu Dhulia, Judge Supreme Court of India, Justice Ujjal Bhuyan, Judge Supreme Court of India, Justice Michael Zotan Kuma, Judge Guwahati High Court, Justice Unni Krishnan Nair, Judge Guwahati High Court le Secretaries, MSLSA le District Legal Services Authority te baka sombik, mipoimo te he huna hiyan ang telbok ane. Justice Michael Zotan Kuma, Judge Guwahati High Court chuan, inlom na thu soyin, inthla na thu cha soitu Justice Ujjal Bhuyan, Judge Supreme Court of India chuan, MSLSA chu, kumtam tak chung Executive Chairman anga alovil to thu le, heti anga ursun taka special campaign ang kalpui chu, lomo mati thu soya, campaign ne namhun apia nga, mipuiten phur le thatho taka anlo choi omzel na lom thu soibok. Special campaign achang hian mipuite ram hum hal ko nga nasataka anchan harto zia chiang taka alan thu soin he campaign chunjom hian sarkar thunei tu te po in hemi ko nga nasataka ma lak chunjom zel abe se thu tar langbok. Justice Sudhanshu Dhulia, Judge Supreme Court of India po in thu soin rampum hwa pa special campaign kalpuya ni chu lomamati thu soya sikle sa nungcha ramngole luidung te hum hal chunjom ko nga Mimal Department le Sarkar ten mala chunjom zel turin na cha ane. Justice Ujjal Bhuyan, Judge Supreme Court of India chuan special campaign hnuaya middle school level and high school level drawing competition buat sayati thatne na loman ahlana. Justice Sudhanshu Dhulia, Judge Supreme Court of India chuan college level essay competition buat sayati thatne na loman asem. Heminuyan Justice N. Unni Krishnan Nair, Judge Guwahati High Court chuan lom thu soyin nuakharani. Nimin Khan Mami DC Office taite senabuka tunlai thiam na mga lo nei tu te mason na nakalpui ko nga malag na tur Digital Agriculture Mission hnuaya Land Aerial Drone Survey kalpui na atana in buat sa inadan tur DC Pukela Tlomlova ka iswain soiho ane. Hechulkom na hiyan tunlai thiam na mga lo nei tu te mason na Thona ko nga sarkar lai puya changa district Thanbik ani anga Land Aerial Drone Survey kalpui tura department shang te tho ho chul dan soiho ania. Hemi survey ne na tur achul shang soiho zinga Revenue Department ne na tho ho chul na te tarla nia. Tunlai thiam na manchang kai na tura thil tharani angin lo nei tu tele department te tho ho na cha achul do na wangin district administration na changa kutken bik oma malak angai dante soyani bok. Pu Simon Rosang Liana, Assistant Director Chuan Digital Agriculture Mission, Nuaya Land Aerial Drone Survey Chung Tsanga, Shatur Shang Te, Sarkar Lai Puya Changa Mizoram Chung, District Khanswa Sertip, Kolasi Pate, Kalpuya Nito Danle, Mami District Chunga Kalpuya na Turatana, Department Le Farmers Tilawin Buat Sai na Tur, Manrot Sangkang Le Olsam Zo Kaloni Tute, Ti Mason Tut na Tur, Shang, Tipsier Takin Alemne na Tarlang Anim. Nimin Chulkoma hiyan Pilal Engzami Joint Director Agriculture Baka Aizawl lama changin Agriculture Department officials tele mamita changin Sarkar officials te until ane Katizong katukin Zing Daifim kompon te ani